Siya. Nasaan na siya? Pumasok na?亦都換人啦喺呢度時間。海豚佢都換咗人啦。咁啊喺今日第8場嘅賽事咧，暫時粉紅色衫嘅都平手嘅仍然 Carlo Race 係打成0-0嘅平手嘅。咁啊賽事咧要進行到7分0鐘啦。咁啊希望馬度可以打返幾度先啦。而家見到咧 Carlo Race 已經去到 try line 附近啦。我仲未打到機會。2-1出邊。可惜啦。Wala pa score, di ba? Ha? Wala pa score, Ben? Wala. Wala pa. The time has 8 minutes. Lalo na nag-try ka ng ilang Still no score in the game. Let's cheer for the teams. Proud of you. Come on, Dolphins. Come on, Carlo Race. Forward. One straight. Long pass. Carlo Race 嘅運動員都上得好快啊！見到你傳個空位就即刻去補翻嚟，冇俾機會你入波啦。咁一場咁緊湊嘅賽事，一個失誤就可以輸到場波嘅。而家暫時進攻仍然叫為啲越位喎，冇錯offside 推罰咗高肥嘅球員，見完嘅時間冇翻去幾米之後，話相兩邊都唔讓啊！你呢個位都唔可以。Shakira. Shakira. 出邊有人啊，係咪？出邊仲有個人係啦，俾唔俾佢咧？俾到就接唔到啊！諗一諗係嗰個位㗎啦，不過就配合唔到啊！又變咗接波啦，變翻係高肥嘅進攻。可以放出面，放唔到。Malapit na. 去到底線接近5進攻啦，未開到，避唔到啊！唔捉到，用咗4次進攻就轉翻球啦。呢個進攻做得唔錯啊，其實高平水去到底線都揾到機會嘅，不過就防守就失敗到啦。超過換人上面又多中人嘅，冇錯啦。咁啊，頭先投射咗2次啦，見到 Carlo Race 上邊有5個球喺場裏邊啊，而家吹罰咗嘅呢個罰球。A penalty to a foul play in substitution。海豚隊又再進攻啦。有啦。二打嘅機會係製造出嚟嘅，最尾接波嗰下就，但同時間原來係 Carlo Race 有越位出現喎，即刻用個快攻就試下飛唔飛到啦。Umuwi kasi ng vacation sa graduation. Okay lang po, kaya naman. Kaya naman talaga ng driver. Dahil pa ko naman. Sa galit ng driver. Hotspot o wifi? Hotspot? Ako na kaya. Kabilang.球證舉起4隻手指啊，真係話高平水用咗4次進攻機會，而家就到 Carlo Race 嘅進攻啦，一個轉翻球，亦都會埋人啦，個 robot 冇錯啦。係啦，一個 touch 咗半場就好啦。Pag final, laro ako isa. 嚟到出邊，第3個 touch 睇點處理啦，仲有一個先至完場嘅呢度。係啊，冇錯啦。咁啊，其實兩方面都好多進攻機會嘅，不過就去到差距就
握唔到嗰啲空位，咪去咗人嗰度跑。有單手中間。幫唔幫到啊？中間係有個空位啊，但咧就都俾 Calvin Ray 嘅球員咧見到嘅。跟住發球啦 ，Calvin Ray 射進攻。好，講半場啦。賽事仲有2分鐘 ，still 2 minutes for the game。暫時兩隊都係打成0-0，呢球會唔會有機會啊？Ate Lovely, palitan mo, Gina. Jim. 係啦，個轉發球啦 ，fourth touch 啦，已經用咗係啦，呢個而家係 Dolphins 嘅進攻。Okay lang yan. Jim, palitan mo si ano, Lovely. Picture doon. 個 roll ball 係啦，俾唔俾翻佢係啦。佢個 low look pass 俾到出邊，有少少醫院喎呢球波。我哋有一節嘅時間咧，見到防守強得到啊。